is one of my favorite todo ne demiendete muno video no as in riff no todo in not so much time I'll be releasing a song nimefanya na hii nini wetagwo ni mukaigwa inywe twaji mama kinya kwa eli bye bye matira sabeo kejina ni atameapa okaya kaviru yetakata sia maiga mami mama kinya Suzani na isiai moire tuana lako Akwatya tiga tamu polokia lako Iola verola giro tali mweli ulija Asila vero made na tulio gatu Aya riff yenyewe irathi atiriri ino ndimoneti handu ndikumuhenia so irathi asi aya bass na string 2 one hau neho gwethaga rĩ ũguo then ũkaringa string 3 na 1 ati aya then ũgacoka ũgekĩra pinky string 2 ũkaruta koguo sound wanyitai ũguo ĩyo nĩ C ika twathiĩ F aya bass ya F ĩno kana akorwo hũthagĩra ĩno nĩ hat aya ini ka effect kau ga pinky ya string 2 no nginya kaiguĩke ini ũbati kũringa F bass then string 3 then ũcoke wĩkĩre pinky haha string 2 na ũrute ũguo ũcoke rĩu C ũrĩa tũkwanjĩtie Yejuno kaone gome na kofo kofo Ili wagalete o mwali nyoamura Siamura dimiaga kwe mulagulile Inone bisayana Demo hutibia kako Nune menyete ni edo nyetete Kau ni karoka Kwa dadeka iwele ndio inye Ya murazime kuna riff kuna song inaimbwango leo inagotea loa Sami Muraya winaguo witago umaga githaka kiuga ogathie kimbogo kinya tigirire ni watina mbogo hando umaga githaka kiuria ogathie kimbogo There is a ways naenda kufanana but very slight different. No unaweza mimi naweza kuambia kama unaimbanga tageria gũcibotithania hamwe na waithirori muthaka nataka taineka doi waithirori muthaka gatagataineka doi Nokero tumitugo totukitwega Umaga githaka kiuga ugathie kimbogo Kinyo tigirire ni otinia mbogo hando Ini, ona icio no classify hamwe Koguo ino ni video 11 tutikenogire rĩu no tutingĩnoga nĩ inyuĩ tumwenie mũtikae subscribe button mwena ũyũ ndikuga nĩkĩ kĩa igũrũ tondũ nĩndĩramenya already nĩ
Oi guy. Eni, ni muramenya kiria kimwe no ri. Eni. Ana ni mukiona. Anatoko no jae wikira na wane handu moi imwe no. So guys, we love you so much by the way. Kama si nyinyi atungekuwa tunafanya hii stuff. Todo jikaga ni undu wanyu by the way, because I love doing this. I love helping other people to know penye mi gitaa sikupata mtu kunifunza sana. So at least we nakufunza una get poa. Nafunzwa na mtu mwingine pia sahi. Hivyo tuka exchange ideas. Together at least. Na area moka ka inbox. Kuna watu wana make effort ya kukuja inbox. WhatsApp maana wanakwambia I need this, I need this, I need this. Yani wengine hadi wanakuja M-Pesa, wacha inbox. Usicheze na watu. God bless them. Na wananyene juu ni hali hadi ni ati akoranyita ni tawikio mutana igira kwa M-Pesa. Uko ina omako Ngai amurathime.